Pamiarsa ring tanggal 26 April warsa kali likur, pawahan kasus COVID-19 nasional kauningin saya nincap. Wilanganipun kantos penyatusan diri, yening sayhang ring rahina sedurung nyane, ingi punika mawawah 317 diri. Lianan ring punika pawawahan pasien kena COVID-19 kauningin tedun yening sayang ring rahina sedurung nyane kantos langkungan petang talian diri. Selantur nyane wilangan pasien padam COVID-19 mawawah nanging nenten ngelangkungin kuentenan ring rahina sedurung nyane inggih punika kantos 3 diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawawahan kasus COVID-19 kantos langkungan 506 diri. Dadas nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 talian diri. Raris pasien kena kauningin wenten langkungan petang talian diri. Dadas nyane wilangan kumulatif ipun wenten langkungan 5 talian diri. Kuentenan pasien padem wenten 3 diri. Sane ngawinang wilangan kumulatif ipun langkungan 1 talian diri. Selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret warse kali dasani lintang. Asapunika taler wilangan pasien COVID-19 sani kantun Karawat wenten langkungan sia talian diri miwah suspek kepanggih langkungan petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.